banyarwandakazi, bavandimwe barwanashyaka ba MDR, nshuti mwese mukunda demokarasi, ndabaramutsa, nimugire demokarasi muri Repubulika. Umunsi wa none tariki ya 25 Nzeri ni umunsi w'ibyishimo. Ni umunsi u Rwanda rwose rwibukaho imyaka 30 ingoma ya cyami na gihake bisezerewe burundu mu Rwanda, maze ubutegetsi bwa demokarasi bushingiye kuri Repubulika bugasesekara mu Rwanda. Ni umunsi wa Kamarampaka koko. Icyo gihe ndavuga kuri 25 Nzeri 61 Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bari bageze mu gihe cy'itora, bakemuye impaka ku mugaragaro. Mu maso y'intumwa za Loni berekanye ko badashaka kandi batemera ubutegetsi bw'igitugu. Berekanye ko u Rwanda ruvuye ibuzimu rugiye ibuntu, kandi ko Abanyarwanda bose ari Abahutu, ari Abatutsi, ari Abatwa, bafite uburenganzira n'ubushobozi bumwe mu kuyobora igihugu cyabo. Uyu munsi rero ishyaka riharanira demokarasi muri Repubulika MDR ryifatanije n'abaturage ba Kigali kwizihiza iyo sabukuru no kongera guhamya amatwara ya demokarasi ubutegetsi bwa MRND bwari bwarazinzitse. Hashize imyaka 18 abategetsi bariho ubu bakandamiza rubanda, bapfukirana demokarasi, bamuranira inyungu zabo bwite aho kureba inyungu z'igihugu cyose n'iza rubanda rwose rw'Abanyarwanda. Ishyaka MDR rimaze imyaka 18 mu bwiherero, rigarukanye intego idakuka yo gusubiza ubutegetsi mu maboko ya rubanda. Umunyarwanda wese aho ari hose akisanzura, akumva ko afite uruhare rugaragara mu butegetsi no mu bikorwa by'amajyambere mu gihugu cye. Niyo mpamvu MDR yiyemeje gukoresha mitingi mu gihugu hose, ari mu rwego rwa perefegitura, ari mu rwego rw'amakomine, ari mu rwego rw'amasegiteri, kugira ngo isobanurire abakunda demokarasi bose amatwara yayo n'inzira iboneye yafasha igihugu cyacu gukemura ibibazo by'ingutu cyakuruwe na politike y'igitugu, yagaruye umuco mubi wa gihake no kwimakaza inda nini. Ku itariki ya 11 Kanama MDR yatangiriye mitingi zayo kuri stade regionale Nyamirambo. Abaturage ba perefegitura y'umujyi wa Kigali kimwe n'abandi barwanashyaka baturutse imihanda yose y'u Rwanda bitabiriye iyo nama, maze basobanurirwa demokarasi cyari cyo nuko yifashe mu Rwanda. Bamenyeshejwe amatwara remezo y'ishyaka MDR, basobanurirwa inama rukokoma n'ibibazo by'inzibacyuho, bahabwa ubutumwa bwa MDR ku bibazo by'urubyiruko, ibibazo by'abari n'abategarugori n'ibibazo by'abahinzi borozi. Basanze demokarasi ariyo nkingi ihamye y'amajyambere. Ibibazo byihariye bigora abaturage b'umujyi wa Kigali byarasunzumwe n'inzitizi z'amoko yose zibuza umunyarwanda kwisanzura mu murwa mukuru wa Kigali. Twasanze ari ngombwa kwajyaho politiki ihamye yo gukwiza ibikorwa bitanga akazi mu mujyi wa Kigali. Abaturage kavukire ba Kigali nabo bakwiye kugira ubwisanzure buhagije mu masambu yabo, byaba ngombwa ko bimuka bakabona amafaranga ahwanye n'agaciro k'amasambu yabo n'ibikorwa birimo kandi ku bwumvikane. Abanyarwanda kandi abaturage kavukire ba Kigali bakwiye kugira ubwisanzure buhagije mu masambu yabo,
byaba ngombwa ko bimuka bakabona amafaranga ahwanye n'agaciro k'amasambu yabo n'ibikorwa birimo kandi ku bwumvikane. Abanyarwanda kandi nabo bacumbitse mu mujyi wa Kigali ntibagomba guhigwa bukware. Abanyarwanda kandi nabo bacumbitse mu mujyi wa Kigali ntibagomba guhigwa bukware maze ngo bahore bameneshwa buri gihe abategetsi babyishakiye. Bagomba kubona ibyangombwa byo gucumbika no gutura nta yandi mananiza, ahubwo leta ikabafasha gutekereza no gushyiraho ibikorwa bitanga akazi n'umushahara. Kuri uwo munsi rero twasanze MDR ihagaze neza. Ari muri Nyarugenge Kuri uwo munsi twasanze MDR ihagaze neza, ari muri Nyarugenge, ari muri Kacyiru, ari ku Kicukiro n'ahandi. Nimukomeze, intego ni yayindi, gushinga imizi muri Kigali no mu Rwanda hose. Ku itariki ya 25 Kanama twasesekaye Gitarama, dusanga abanyarwanda shaka babukereye. Twiboneye ukuntu ubutegetsi bw'igitugu bwakandamije ako karere, bugatoteza ahatuye bwitwaje icyaha cy'inkomoko, maze twiboneye ukuntu ubutegetsi bw'igitugu bwakandamije ako karere bugatoteza abahatuye bwitwaje icyaha cy'inkomoko, maze iterabwoba n'akarengane bigahabwa intebe. Mu myaka 18 yose imaze ihetse umusaraba, Gitarama ntiyigeze yibagirwa demokarasi. Mitingi ya MDR Gitarama yibukije abanyarwanda bose ko ubutabera buhamye ariyo nkingi ya demokarasi. Yibutsa ko ushaka amajyambere nyakuri y'igihugu yigisha urubyiruko. Politike ya ruvumwa imwe yiswe reforme yagariwe umuco mubi wa gihake mu mashuri y'u Rwanda igomba gusezererwa. Abategetsi kandi nibareke gutoteza abacuruzi n'abikorera ku giti cyabo, maze bafatanye n'abandi banyarwanda kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ibyo byashoboka abategetsi baretse umururumba n'ubusambo, maze bakiyemeza gukorera igihugu n'abanyarwanda. Igitarama naho twasanze MDR ihagaze neza, ari mu Kabagari, ari mu Marangara, ari ku Ndiza, ari muri Rukoma, ari ku Mayaga, ari no mu Nduga. Hose intero ni imwe, MDR izatsinda. Nibakomere rero, nibashira ubwoba. Batanze ibitambo bihagije, Imana ntabwo izabatererana. Nanone ku itariki ya 25 Kanama habaye mitingi ya MDR ku Gikongoro. Abarwanashyaka ba MDR biboneye ukuntu ubutegetsi bwa MRND bwirengagije ibibazo bikomeye by'ubukene n'inzara byibasiye abatuye iyo perefegitura. Rero ngo abanyagikongoro bigeze kwerekana icyo batekereza ku mugaragaro igihe batoraga ibara ry'umukara, ubwo hari muri 78. Harya koko bibaye impamo kuvuga ukuri nabyo bibaye icyaha cy'inkomoko. MDR yibukije abanyagikongoro ko ubutegetsi buhohotera abaturage bwitwaje ubwoko bwabo, akarere bakomokamo cyangwa ibitekerezo byabo, babuniga demokarasi. Imigirire nk'iyo ishingiye ku mico ya gihake, ikaba igamije kugarura mu mayeri ingoma ya cyami mu Rwanda. Abanyagikongoro rero bari maso,
Abanyagikongoro rero bari maso, ntago bashobora na rimwe gutatira demokarasi baharaniye kuva kera, ari mu bunyambiriri, ari mu bufundu, ari mu buyenzi, aho hose intego ni yayindi, MDR izatsinda. Nibakomeze guharanira demokarasi muri Repubulika. Ku itariki ya mbere Nzeri twatabaye mu Ruhengeri. Ku itariki ya mbere Nzeri twatabaye mu Ruhengeri dusanganizwa ibitutsi n'amabuye, maze twibonera ku mugaragaro ukuntu ubutegetsi bw'akazu bwihereranye iyo perefegitire bukayigira ubukonde. Nyamara ni ukwibeshya, Abanyaruhengeri kimwe n'abandi Banyarwanda ntibazemera guhora bashukwa ngo bahinduke ibikoresho by'abanga demokarasi. Abanyaruhengeri basobanuye neza ko inzira ihamye igana amajyambere nyakuri ari demokarasi, ko politike y'irondakoko, irondakarere, irondakazu nta gishobora kugeza ku gihugu cyacu no ku Banyaruhengeri. Iki iyo politike yatugejejeho ni iyi ntambara imaze hafi umwaka ihitana abantu n'ibintu. Iyi ntambara kandi irakorwa mu bwiru bukabije. Ni ngombwa ko abategetsi b'iki gihugu basobanurira Abanyarwanda amavu n'amavuko y'intambara na gahunda bateganya yo kuyirangiza vuba. Ntibikwiye ko abantu bakomeza gutikira bazira uburangare cyangwa inyungu bwite za bamwe bavana amaronko mu miborogo ya rubanda. Abanyaruhengeri kandi ntibagomba kwitirirwa ibikorwa bibi byakorewe mu Ruhengeri bigamije guca u Rwanda mu duce no guteranya Abanyarwanda. Nta munyarwanda uzibagirwa ko Abanyaruhengeri bafatanije n'abandi Banyarwanda mu guharanira demokarasi na Repubulika. Igihe rero kirageze ngo Ruhengeri yigobotore burundu ubutegetsi bw'akazu, maze igarukana ubukana n'ubutwari muri demokarasi. Kandi iyo urebye neza usanga amatwara ya demokarasi nubwo yapfukiranye bwose yarasakaye muri Ruhengeri. Abo mu Buberuka, abo mu Bukamba, abo mu Bugarura, abo mu Bukonya, abo mu Buhoma, nabo mu Murera, bose bari maso barahatanira kuva mu abo mu Buberuka, abo mu Bukamba, abo mu Bugarura, abo mu Bukonya, abo mu Buhoma, nabo mu Murera, bose bari maso barahatanira kuva mu bukolonize bw'akazu. Nibakomere, abakunda demokarasi twese twifatanije nabo, turabatera inkunga bava ibuzimu bajya ibuntu. Ku itariki ya 8 Nzeri 1991 isafari ya demokarasi yatashye Cyangugu. Twasanze baje ari benshi kandi bakeye. Abanyacyangugu biyemeje kuva mu bukolonize bw'ubutegetsi bw'akazu. Ntibemera na gato kuba inyuma y'igihugu no mu bwigunge. Intego yabo ni kimwe n'ahandi mu Rwanda, kwishyira ukizana mu butabera. Muri iyo mitingi y'Icyangugu hasobanuwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'uburyo butubahirijwe muri Repubulika bisi ya kabiri: kwica, guhotora, guhohotera ikiremwa muntu ni ibintu bigomba kuba burundu umuco no mu mitekerereze y'Abanyarwanda, maze buri wese akubahwa kubera ko ari umuntu. Twasobanuriwe kandi urugomo rwagira Abanyacyangugu biturutse ku butegetsi bw'igitugu bwimakajwe. Ntibyumvikana ukuntu abantu bamara imyaka n'imyaka batakamba ngo babakize abategetsi babi babajujubije, babakandamiza, badindiza amajyambere muri ako karere, hanyuma ngo babure ubatabara.
Icyakora nanone Imana igira amaboko, abakiriho nibahumure, MDR iragarutse, ije kwifatanya n'imbabare zose n'abatagira kirengera. MDR iragarutse, ije kwifatanya n'imbabare zose n'abatagira kirengera kugira ngo bigobotore ingoma y'igitugu. Abanyacyangugu nabo babyumvise vuba, maze bakira MDR n'umuriri mwinshi. Abo mu bukunzi, abikesha, abo mu biru, n'abo mu mpara, mbese abanyakinyaga bose biyemeje kuyoboka MDR no guharanira demokarasi. Nibakomere, nibakomeze umurego, abarwanashyaka twese turabishimiye. Tariki ya 15 Nzeri twasesekaye i Butare mu Bwanamukari. Twasanze nabo bakeye bakenyereye kwamamaza demokarasi na MDR. Prefegitura ya Butare yari isanzwe ari ya mbere mu Rwanda mu kohereza abana mu mashuri, ubu irahatanira umwanya wa nyuma muri urwo rwego. Si ibyo gusa, no mu bindi bikorwa by'amajyambere Butare yagiye isubira inyuma kubera ubutegetsi bwa MRND bwiyemeje gukandagira ako karere. Universite y'u Rwanda yagombaga kuba intango y'amajyambere mu gihugu yaheze mu cyeregati. Aho kugira ngo ubone ubwisanzure buhagije mu mikorere yayo, ubutegetsi bwa MRND bwakomeje kuyigundira burayipfukirana. Uburyo abanyeshuri bemererwa kwinjira mu mashuri nabwo ntibuvututse, kuko minisiteri ikomeza kubyivangamo cyane. MDR yasabye ikomeje ko Universite y'u Rwanda imaze umwaka wose ifunze kubera amaherere yafungurwa, maze abanyeshuri bakiga. MDR yasabye ikomeje ko Universite y'u Rwanda imaze umwaka wose ifunze kubera amaherere yafungurwa, maze abanyeshuri bakiga nk'uko abanyarwanda bose baharanira amajyambere babyifuza. Naho ubundi MDR ihagaze neza muri Butare, ari mu Mvejuru, ari mu Buhanga Ndora, ari mu Bushumba, ari Nyaruguru, ari mu Busanza, hose intero n'imwe, MDR izatsinda. Tariki ya 22 Nzeri isafari ya demokarasi yatashye ikibari muri Byumba. Twasanze ubutegetsi bw'akazu bwahazitiye, bufunga amayira, bubuza abarwanashyaka kuza ari benshi kumva inama. Byumba yaragowe koko, izagira intambara, igira ubutegetsi bw'igitugu, igira ubujiji, maze izagira ikigeraho mu majyambere. MDR yiyemeje gufasha abanyabyumba kuva mu mwijima, bagaharanira demokarasi n'amajyambere nk'abandi banyarwanda. MDR yasobanuye ukuntu ubutegetsi bwa MRND bufite uruhare rukomeye muri iyi ntambara, ikaba ari nayo mpamvu ikomeje gukorwa mu bwiru, abanyarwanda ntibabwirwe ukuri. MDR yibukije kandi ko ingabo z'u Rwanda ari iz'igihugu cyose, ntawe ugomba rero gushaka kuzigira igikoresho cy'ishyaka n'iri cyangwa cy'umuntu ku giti cye. Uretse igihu ubutegetsi bwa MRND bukomeza gukwirakwiza ku baturage, abanyabyumba bamenye abafatanyije n'inkotanyi guhohotera abanyarwanda. Nta bandi nibera bakomeza kurwanya demokarasi, babeshya abaturage, babaheza mu bujiji kugira ngo bakomeze babakandamize. Nyamara baribeshya, iyo urebye neza usanga demokarasi itangiye kwinjira muri Byumba. Abo mu Mutara, abo mu Buganza, abo mu Buyaga, abo mu Ndorwa, nabo mu Rukiga, bose bari maso, bateze ko bucya ngo basohoke mu gihu babatwikije, maze bajye ahabona berekane ku mugaragaro icyo batekereza. Nibakomere, natwe abarwanashyaka twese twiyemeje gukomeza kubatera inkunga kugira ngo bigobotore ubutegetsi bw'igitugu n'ibinyoma bw'abazinzi.
uyu munsi rero tariki ya 25 Nzeri abanyakigali mwaje muri benshi, mwaje muri beza, mwaje mukeye, mwitabisha ishyaka ryanyu MDR. Mbere yuko mwumva ibiganiro byabateganyirijwe, reka ngire icyo mbasaba. Mwaje muri intumwa z'abagenzi banyu, araho mu Bugesera, araho mu Rukaryi, araho mu Bwanacyambwe, araho mu Buriza ndetse naho mu Bumbogo. Nimukomeze rero mu bintumwa. Nimutaha mubwire bagenzi banyu ibyo mwiyumviye n'ibyo mwiboneye, nabo bamenye neza ko MDR iriho koko, ko yazutse nta shiti, ko intego yayo ari iyi: twishyire, twizane, duharanira ubutabera n'umurimo. Ntimuzahagararira aho, muzakwira u Rwanda rwose, mwogeze kandi mwamamaze amatwara ya MDR na demokarasi. Umurwanashyaka ntagira ubwoko, ntagira akarere, agira ishyaka, agira urukundo, arangwa n'ukuri, arangwa na demokarasi. Namwe nuko nimukomere, nimukomeze ishyaka, MDR izatsinda. MDR, MDR, MDR. Murakoze. Ni mu muhamashyi menshi Dr. Nsengiyaremye arakoze. Amashyi menshi. Koko turatinze gaye turatinze Kamarampaka ishora pariti zose zivuje yahariwe parime buzi Ahutahuri buzi